A desire Хүсэл comes into зүрхэнд your орчихдог. heart. Don't know from Хаанаас where it гэдгийг comes, мэдэхгүй but ч it comes. орчдог. And unless and Орсон until л бол it gets биелэх хүртэл нь completed, you are та тайван restless. байдаггүй. This is your Ингэдэг үү? experience. What to do? Яах вэ? Because a desire has Хүсэл arisen. It may be silly Тэнэг desire. хүсэл байж болно. Sometimes it Зарим нь makes no ямар ч sense. утгагүй хүсэл, Sometimes зарим it нь makes утга all the төгөлдөр sense. хүслүүд. But this desire, when they Сэтгэлд come хүсэл in your төрөхөд mind, you are та stuck түнд with it now. гацдаг. Whether you are Суусан sitting or ч, walking явсан or ч, eating or идсэн ч, sleeping, унтсан ч you цаг carry this үргэлж desire нөгөө in your хүслээ heart all зүрхэндээ the time. тээдэг. In the beginning, the Эхэндээ desire хүсэл brings a найдвар hope, төрүүлдэг. okay? So Тэнд there is ямар нэг урам зориг, an баяр enthusiasm, a баясал joy, байна an гэсэн expectation, хүлээлт a hope. найдвар төрүүлдэг. But a little later, Удалгүй that нөгөөх нь becomes тайван биш restlessness, and байдлаар then солигдож later тэгээд the улам same thing эсэлцээр ferments and becomes шаналл pain. болдог. Isn't it? Тэгдэг үү? No, you want to Одоо drop it, та you don't know how to үүнээсээ drop it. салахыг хүснэ. Гэхдээ яаж гэдгийг нь You мэдэхгүй. read all the Философийн philosophical гэсэн books бүхэл and номыг this and уншин, that and энийг meditate тэрийг and do хийн, бясалгана. all Бүхэл the гимнастикийг gymnastics, still хийгээд they ч don't. салж орхиж чаддаггүй. And even after Шаналлыг мэдэрсэн experiencing the хойно pain, it тэд doesn't танаас leave. салдаггүй. This is the Энэ worst part. хамгийн муухай хэсэг нь. You know this Өвдгөж is шаналгаж байгааг painful, нь мэдж but you байгаа ч cannot get тэд away. танаас салдаггүй. And you want to get Та away тэднээс from it, ангиж ирч салмаар байгаа. isn't it? Тэгдэг үү? Does it Тань really л сонсогдож байна уу? Does it make some Миний sense хэлж байгааг what I'm ойлгож saying? байна уу? How many Хэд of ч you have ингэж this байсан бэ? experience? Here Яг we энд forget биднийг халамжилдаг there is a хайрын loving оршихуй байдгийг presence бид мартчихдаг. which cares Таныг for you. бүрэн гүйцэд хайрлаж халамжилдаг Which оршихуй. takes total care of you, like Яг л хүүхдээ гих a mother would эхийн do a хайр baby. шиг. How a mother would take care Ээж of хүн a baby. хүүхдээ хэрхэн хайрлаж халамжилдаг вүлээ? Like Яг that, үүн шиг the presence or оршихуй, consciousness ухамсар, or power, хүч, supreme дээд power, хүч call юу ч гэж whatever нэрлсэн you бай. need. This Бүхнийг consciousness is мэдгч fully энэ aware ухамсар and is taking care. Like a их midwife баригч would do амаржиж at the байгаа time ээжэд of a хэрхэн birth. хайр халамж гаргадаг шиг л The midwife таныг is хайрлаж there, халамжилдаг. standing Их and баригч ээж хүний seeing өвдөлтийг the мэдрэн pain of the хүүхдээ төрүүлэхэд нь mother. яг дэрэгдэн байж тусалдаг. helping her in her delivery. In the same Үүний way, a адилаар presence оршихуй is тантай хамт and it таныг wants you ямар to нэг зүйл learn сураасаа гэж хүсдэг. what is Тэр that зүйл нь юу something вэ? that is the presence. Тэр бол оршихуй. The presence Оршихуй is caring танд for you. санаа тавьдаг. Don't Юунд ч санаа зовох хэрэггүй. offer this Энэ desire хүслээ to the divine. Тэнгэрлэгт өрг. Challenge the Тэнгэрлэгийг desire. Why did сорь. you give this Яагаад desire in the анхнаасаа first надад place? энэ хүслийг өгж байгаа юм бэ гэж. Better you Та take үүндээ care. санаа тавиарай гэж. At that very moment, Яг тэр that мөчид pain шаналл or restlessness эсвэл тайван or бус байдал, desire хүсэл, transforms into саруул an ухаарлын infinite state хязгааргүй of төлөвт
clear awareness Эсвэл or love, хайранд хувирдаг. an immense love Энгүй их wells хайр forth. дотроос тань ундардаг. This is called Үүнийг л surrender. бууж өгч даатгана гэж байгаа юм. Got it? Ойлгож байна уу? Surrender is Бууж өгч даатгана realization in гэдэг life нь that your таны effort хичээл зүтгэл cannot хүссэн бүхнийхтэй bring биелүүлж forth all that чадахгүй you want. гэдгийг таньж ухаарах. rather the big or Өчүүхэн great сэтгэл cannot be хичээж had by чармаагаад the effort of агуу the small томыг mind. авч чадахгүй. Otherwise it is Авч not чадж great байгаа or бол big. тэр нь агуу том бишээ гэсэн үг. When you say Бэлэг something гэж as юуг gift, хэлдэг юм бэ? when that is so Үнэхэрийн great агуу. that it's Таны beyond your хичээл efforts, зүтгэлээс isn't it? хэтэрсэн зүйлэг Only тийм үү? that is worth Тийм л having зүйл in life. амьдралд байх үс үнцэнтэй. And it is unwise to Өчүүхэн think сэтгэл that the little бүхнийг mind can хийж do амьдралыг everything in life хянж or is in чаднаа control гэж of the бодох life. нь ухаангүй хэрэг. Surrender Бууж happens өгч даатгана spontaneously with гэдэг knowledge that you are та not in control of мэдрэмжээ, anything. бодлоо Not ер even нь your юуг ч thoughts. хяндаггүй гэсэн мэдлэгтэй хамт Not even your аяндаа feelings. Of болж course, you байдаг. know, feel you cannot do anything about the feelings come, the thoughts come, the way Мэдээж you та мэдрэнэ. Гэхдээ мэдрэмжүүдийг When you realize аяндаа that төрж you are байгаа not in бодлуудыг та control of яаж your чадахгүй. Та life, амьдралаа хяндаггүй but the бөгөөд life is ямар governed нэг by дээд some хууль supreme удирддаг. law. And our Мөн life is бидний амьдрал ач insignificant. холбогдолгүй шалахгүй гэдгийг таньж ухаарах See, юм. billions of Энэ дэлхий years дээр have хэдэн passed тэрбум in this жил planet. өнгөрч And хэдэн billions of тэрбум хүн people have амьдарч байгаад lived here өгсөн. and they have died. And now Одоо billions амьдарч are байгаа living. олон тэрбум хүн ч They will all үхэж pass away. үүрэгдэнэ. Another Тэгээд billion дараагийн тэрбум come хүн up in ирнэ. future. Isn't it? Тийм биш үү? Look at Өөрийн your амьдралаа life том with a зургаар bigger харвал context. Then you will өчүүхэн see сэтгэл уусч that this алга small болохыг mind харах dissolves болно. and disappears. That you call үүнийг surrender. бууж өгч даатгана гэж байгаа юм. Surrender is Бууж your өгч даатгана innate гэдэг nature. таны төрлөх чанар. But the fear Гэтэл is you та think you бууж will өгч lose by даатгаснаар surrendering. ямар I нэг tell юм you, what is алдна it you гэж have to айдаг. lose? Алдах юутай юм бэ? You have Юуны өмнө nothing танд in the first алдаад place байх to юу ч lose. байхгүй. If your hand Чан fist is гатгсан so гараа tight, дэлгвэл you think if атгаж you байгаа open your fist, you ямар will нэг lose зүйлээ something. You are алдна гэж holding бодоод it so штэ. tight, there is Дэндүү nothing чан inside. гатгсан учраас гарт чинь үнэндээ юу ч If байхгүй. you open your Гараа fist, oh, дэлгвэл the whole heaven тэнгэр is on тэр your чигтээ hand. багтах болно. The entire Гараа дэлгэх heaven is in төдийд the hand. тэнгэр If бүхлээрээ you're holding the багтах fist байтал tight, no, no, I don't үгүй want үгүй to lose. алдмааргүй байна гэд чан гатгаад штэ. And a wise man will just Ухаантай look at хүн you and үүн laugh, рүү just инээмсэглээд relax. зүгээр л тайвширдаг. Relax. Та When you тайван are байхдаа relaxed, you are in a state бууж of өгч surrender. даатгах төлөвт байдаг. When you are grateful for Амьдралаас all that танд you have been өгсөн бүхэнд given in талархалтай life, бол then you are in a бууж state of өгч surrender. даатгах төлөвт байдаг. When you are totally helpless and when you Юу ч хийж realize your чадахгүй яагаад ч helplessness, then you are in a нэмэргүйгээ state of ухаарч surrender. мэдхэд бууж өгч даатгах төлөвт байдаг. You can experience Үүнийг this very бүх well in зүйл нь third world зохих countries, ёсороо явагддаггүй хөгжиж буй орнуудаас тод where things томрун doesn't харж work болно. too well. We don't know when the Тэнд тог electricity will цахилгаан come, when it хизээ will ирж go away. дахиад хизээ тасрахыг мэдэхгүй. You are not sure about the water or Ус, electricity тог or цахилгаан, anything, buses or автобус, trains or унаа, planes. галт тэрэг, онгоц
All is Юм left to бүх нь God. тодорхойгүй. Бүхнийг Бурханд л даатгаж орхидог. What I mean is Юу the гэж more байна гэхээр амьдрал чинь organized зохион your life байгуулалттай is, the байх more хэрээр false та idea comes амьдралаа in your хянаад mind that байгаа you are мэт in control. хуурмаг сэтгэгдэл танд төрдөг. That doesn't mean you Гэхдээ shouldn't ингэж be- хэллээгээд you shouldn't бүхнээ take care of хахиралгүй things. орхиорой гэсэн үг биш Take шүү. care of Бүх everything, зүйлдээ санаа organize, тавь, but зохион know that байгуул. Гэхдээ you are not үүний in хамтаар control of та anything. юу ч хяндаггүй гэдгээ мэдэж ав. Then Ингэхэд surrender has бууж өгч даатгаж яадаг. happened. And that Энэ surrender даатгал is амьдралд өөр unparalleled in юутай ч this life. It has so харьцуулшгүй. much power. Асар хүчтэй. In India, Энэ no, in the нутгийн сүм temple, when хийдэд you та bow бууж down, өгч surrender, даатгаж they мөрөгхөд bring a crown, хааны silver мөнгөн crown, тэтэм and they авч just keep ирээд you- хідэн for хорон a толгой few дайрт нь seconds they байлгадаг. keep in your head. Энэ Means нь if you та have бууж surrendered өгч your даатгавал crown, өргөмжлөгдөнө гэсэн утгатай. we think Бууж surrender өгөх нь сул дорой is a илрэл sign гэж of бид weakness. боддог. No, it Үгүй is a шүү. sign Энэ of бол хүч strength. чадлын илрэл. We think surrender Бууж means өгөхийг defeat. ялагдал гэж боддог. You know, a Гэхдээ person who ялагдсан has хүн been хизээч defeated бууж can never өгдөггүй. surrender. You see what I'm Ойлгож saying? байна уу? Because he Тэр appears to be submissive, but then Хүлээцтэй he looks хүлцэнгүй мэд waiting харагдаж to байгаа ч take his эргээд foot сэхгээл хүлээж идэг. surrender Бууж comes өгөх with нь knowledge, мэдлэг, with ухаарал, realization, with талархалтай gratefulness. хамт ирдэг. Otherwise you Үгүй go бол on та grumbling in your амьдралдаа life. гомдолсоор л байх болно. If there is no талархалгүй бол gratefulness, the second дараагийн thing that is гарцаагүй obvious зүйл нь is grumbling, гоншхонж гомдлох. complaining. Complain Энд about this, гомдлон, complain тэрэнд about that, гомдлон, and you are энэнд ч unhappy about зовно, this, тэрэнд ч unhappy about зовно. that. And that Тэгээд creates энэ нь such a negative доторч нь energy болоод inside эргэн you and тойронд чинь around сөрөг you энерги үүсгэж that people хүмүүс feel танд aversion дургуйлахж towards. эхэлдэг. Have you Анзаарч noticed this? ирсэн үү? Do you feel Цаг үргэлж like гомдолж sitting байдаг with хүнтэй someone who is хамт байхад complaining юу all the time? мэдэрдэг вэ? Tell Хэлдэ. me, huh? Don't you feel Тэдний эргэн a тойрноос negative сөрөг энерги vibration around мэдэрдэггүй юу? grumbling and Гомдлж complaining, байгаа хүн finding бусад fault with хүмүүсээс everybody. алдаа олдог. See, when we Бид cannot өөрсдийн see сул талаа харж чадахгүй our үедээ weakness, then we бусдын can алдааг very маш well see сайн somebody олж else's хардаг. weakness. And this Энэ is бол an зүгтэлт. escape. You know, finding Бусдын fault алдааг in харна others is гэдэг a way өөрийн to сул escape талаа харахгүй not to зүгтах see your арга own болж байгаа юм. Do you see what I'm Ойлгож saying? байна уу? Now, when you Одоо see your weakness, өөрийн what сул талаа happens? мэдчихээр яадаг вүлээ? Then you feel bad Өөртөө about yourself. дургуутсдаг. Or if you see Эсвэл өөрийн positive сайн points чанаруудаа in you, мэдээд then what comes in юу arrogance болдог comes. See, вүлээ? I am so Ихэрхүү good. болдог. When Би you are so үнэхэрийн good, сайн definitely гэдэг. somebody has Та to be үнэхэрийн bad. сайн гэдэг чинь өөр хэн нэгэн гарцаагүй муу байх Because others ёстой are болно. not so good, only Учир you нь are so good. бусад хүн та руу байж ч л та Most сайн people болно are штэ. miserable Ихэнх хүмүүс thinking how өөртөө good they сайн are. хүн гэж бодоод маш их зовдог. See, I am so Би ийм good, сайн no, хүн but байхад see that everybody else надад is шудраг doing бус ханддаг injustice to me. гэдэг. The world is Бусад хүмүүс not сайн okay. биш. See how great Би I am. ийм агуу харж байна How уу? wonderful Ийм I am. гайхалтай, How ийм nice I am. сайхан. This is Энэ бол self-pity. өөрийгөө өрөвдөх. All those who pity Өөрсдөө themselves, хэд they сайн think гэж they are too боддог good. хүмүүс өөрсдөө өрөвддөг. This is a Энэ бол psychological сэтгэлийн illness. өвчин, сэтгцийн өвчин. Unrecognized, Танигдаагүй, unnoticed, анзаарагдаагүй, undiagnosed. онцлогдоогүй өвчин. Either you see the Өөрийн positive эерэг qualities чанаруудаас in you болж and зовдог. become miserable, or Сөрөг negative чанаруудаасаа ч quality in you мөн and become зовдог. miserable. Аль Either way you алинд нь become зовоод miserable. байдаг. Isn't Тэгдэг it? үү? Do you see what I'm Ойлгож saying? байна уу?
You will notice өөрийн some эерэг positive чанараа quality in you or анзаарахдаа ч negative сөрөг quality. чанараа олж харахтаа ч зовж байдаг. In either case, you become Аль альнд нь miserable. You become зовж either байдаг. arrogant or Ихэрхүү бардам эсвэл guilty гэмшиж and өөрийгөө буруутгадаг. self-blame. Keep blaming yourself. Өөрийгөө байнга буруутгана. Or we Эсвэл feel very arrogant. Маш ихэрхүү бардам болдог. Both are Аль not аль нь normal. хэвийн биш. But then Тэгэд what to юу do? хийх хэрэгтэй юм бэ? There is a brain, Тарих, there is a mind. It сэтгэл чинь notices. It either Эерэг notices сөрөг positive or хоёулангийн negative. анзаарна. You Та cannot say үүсгэж no to it. чадахгүй. Here Яг comes surrender. энд бууж өгч даатгах хэрэгтэй. That is why a Тиймээс л master мастер or эсвэл implicit Бурханд faith in God, чинхүү итгэлтэй байх all this энэ comes to бүхэн тус болдог. So you surrender all Эерэг your сөрөг positive бүх qualities. чанараа Тэнгэрлэгт өргөж Surrender all your даатгаснаар negative qualities to the divine. And та become хөндий hollow. хоосон болдог. Then you Ингэж become л very normal жинхэнэ эгэл жирийн хүн болдог. human being. By surrendering Эерэг the чанараа positive өргөж qualities, the даатгаснаар positive эерэг qualities чанаруудтай in нь you улам grows. нэмэгдэж, And by сөрөг surrendering the чанаруудаа negative өргөснөөр qualities, тэднээс you are ангижирч relieved of negative салдаг. qualities. This is the бууж beauty өгч of даатгахын сайхан нь энэ. You see that? Ойлгож байна уу? Surrendering the Эерэг positive чанаруудаа qualities, өргөснөөр positive тэд qualities алга does not болохгүй vanish харин from you. They grow. өсч нэмэгдэнэ. And surrendering the Харин negative сөрөг qualities, чанаруудаа they cannot өргөснөөр remain сөрөг in you. чанарууд чинь They leave you. арилдаг. That's how Тиймээс л surrender бууж өгч has даатгана been гэдэг said, has been дэлхийн the part уламжлал of бүрт all the байсаар traditions ирсэн. in the world. Surrender to the Тэнгэрлэгт divine. өрөг. That's why Тиймээс Jesus л said, "Come Есүс unto me. надад ир. I am Би the way to бурханд God. хүрэх цор ганц Buddha зам said, гэсэн Буддаа Buddham sharanam gacchami." гэж Take хэлсэн. refuge in Buddha. Буддад бай There is гэсэн. no other way. Өөр арга байхгүй. You have to Та take байх л refuge. ёстой. Confucius Конфуциуд said the бас л same. адилхан зүйлийг хэлдэг. Krishna Кришнач said the мөн л same. ингэж хэлдэг. Gita Кришна said, Гитад "Come and надад surrender to бууж me. өгч Drop даатга all гэдэг. your Бүх qualities чанараа and орхиод surrender." надад бууж өгч даатга гэдэг. And this is what Оршихуйг everybody who мэддэг knows хүн the бүр self ингэж will л say. хэлнэ. In the future Ирээдүйд also ч they'll say ингэж the л хэлнэ. same. In one way or Өөрөөр another. хэлэхч ингэж л хэлэх болно. Buddha said, Буддад "Take refuge гэгэрсэн in the нэгэнд бай enlightened." гэж In Буддаа Buddha. хэлсэн. Buddha means the Будда enlightened. гэдэг нь гэгэрсэн нэгэн гэсэн утгатай. He never Тэрээр said, "Come and надад surrender ирж to me." надад бай гэж But хизээж Buddha хэлээгүй. addressed Учир very нь Будда intelligent маш ухаалаг хүмүүстэй The харьцаж байсан. intelligent people, the Ухаантай moment you say, хүнд "Come and surrender надад to me," ирж the mind надад works. бууж What does өгч he want даатга from гэх us? юм бол оюун ухаан нь ажиллаад биднээс юу Maybe хүсэж байгаа юм болоо гин. he's scheming. Далд санаа He агуулж wants байгаа юм болов уу? something. Ямар What нэг does юм he want? хүсэж лайнда юу юм бол Buddha doesn't want Будда anything from хинээс ч anybody. сохор зоос ч хүсэхгүй. Who can give what Буддад to хэн Buddha? юу өгч чадна гэж. Buddha is the Lord Бурхан of the world. Будда Everything comes хурууны to him at үзүүрээрээ the tip of бүхнийг his авч чадна. finger. What Тэр does he юу want? хүснэ гэж. But still the Гэсэн ч intelligent ухаантай people хүмүүс would түүнийг think, ямар "Oh, нэг maybe зүйл he's хүсэж яж wanting магад гэж бодсон байх. So he could Тиймээс never say надад that, ирж "Come and надад surrender бууж to өг me." He said, гэж "Take refuge in хэлээгүй. the enlightened." Харин гэгэрсэн нэгэнд бай гэсэн. But Jesus Харин addressed very Есүсийн үеийн innocent хүмүүс people гинэн цайлган, who were итгэмтгий with хүмүүс trust, байсан. Innocence Гинэн goes цайлган with хүмүүс trust. итгэмтгий байдаг. Innocent people, they were fishermen, Загасчээд, not very highly educated. Тэгтлээ өндөр or боловсралгүй cunning or эргээд crafty. They гар are very урчууд simple people. эгэлж ирээн л хүмүүс. So Тиймээс Jesus would Есүс say, "Come and надад take ир, refuge in me. надад I am the бай. only way." Би цор ганц зам гэж хэлсэн. In Krishna's spirit, Кришнагийн he үед was- ч гэсэн хүмүүс people маш were их so ухаалаг highly байсан evolved, учраас so he doesn't түүнд have to эхийг хилээд ах шаардлага байгаагүй.
say much. He said, надад you бууж come өгч and surrender даатаг in гэж me. хэлсэн. And he said, Хүмүүс because they Кришнаг were all very мэддэг. close to Түүнд him, ойр already they дотн knew байсан him. болохоор ингэж They were хэлсэн. so Тэд attracted by Кришнагийн оршихуд Krishna's үнэхэрийн presence. татагдаж байсан. Krishna said, see, I Кришна am би бол the way. зам, You come and надад take me. бай гэсэн. The message has been the Мессеж нь same бүх from цаг үед ages. адилхан. It comes again and Ахин again, дахин сэргэж Revived. шинжлэгдсээр ирсэн. revised way. In fact, Үнэн surrender дээр itself бууж is a өгч drama, даатах нь гэдэг жүжиг. is a joke. Нарга. You have Юун nothing төрөнд first of all өргөөд to surrender. даатгаад байх юу ч танд байхгүй. Everything зүйл is угаасаа anyway л belonging Тэнгэрлэгийнх. to the divine. As if you have Танд something. ямар нэг What зүйл is this байгаа thing? юм шиг л байх юм. Юу байгаа юм? But the idea when you Гэхдээ л think танд you have ямар нэг something, зүйл then байна л like, гэж okay, бодоод байгаа юм бол surrender. гэгэрсэн нэгэн хэлж гин. За яах вэ? Түүнээ өрг гэж Makes байна. your mind Ингвэл free, сэтгэл чинь сулрна. relieves you of your Бачуурал, tensions, ой гашуу, of your sorrow, зовлонгоос салж, of your suffering. Brings new зам light in мөрд the path. шин гэрэлгэгээ авчирдаг. Mhm. What do you say? Югмаар байна. Tonight when you sleep, Тэгэхээр өнөөрөө feel that you have унтахдаа dropped бүхнээ everything, Тэнгэрлэгт given өргөсөн everything гэж to the бодоорой. divine. Your body, Би, your mind, сэтгэл, your breath, амьсгал, your thoughts, бодол, your мэдрэмж, feelings, your сэтгэл emotions, хөдлөл, your эргэн environment, тойрон бүхнээ everything is Тэнгэрлэгт offered өрөг. to the divine. And you have Танд nothing юу more. ч байхгүй. Have nothing Юу and ч be үгүй nothing. байж хинч биш байх. That is bliss. Энэ бол жаргал. If we take this one Надад step, I юу have ч үгүй nothing, гэх I will be алхмыг хийх nothing. юм. Or I am nothing, not I will be. It's future. Би хинч I биш have байна nothing and I гэхгүй. am Би хинч биш гэж nothing. хэлнэ. Би хинч биш байна гэвэл ирээдүй цаг болчихно. Then you'll be Тэгэхээр the надад happiest юу ч person. байхгүй. Би хинч биш. Тэгвэл та энэ дэлхий дээр хамгийн жаргалтай хүн болох болно. Everything will come to Танд you. юм бүхэн ирэх болно. I don't mean you should Зүгээр simply суугаад sit, юу ч хийлгүй do мөрөөдөөд nothing би хинч биш, би юу ч daydream, oh, I хийхгүй am гэхгүй nothing, шүү. I'll do- Ингэж I'll do мөрөөдөхгүй. nothing. Don't say I will do nothing. Би юу ч хийхгүй You be гэхгүйгээр nothing харин but do хинч биш everything. байж юм бүхнийг хийх юм. Mind is so Оюун clever. ухаан Can үнэхэрийн use the ухаалаг, knowledge, мэдлэгийг twist the ашиглаад, knowledge and use it for мэдлэгийг its convenience. эргүүлээд өөрийнхөө төлөө ашиглацдаг. If an active person Идэвхтэй says, I have хүн nothing, надад I юу am ч nothing. байхгүй. Би юу ч I do хийдэггүй гэвэл That has илүү no value. үнцэнтэй. When someone Харин who is inactive does идэвхгүй nothing хүмүүс and says, I do юу ч nothing, хийлгүй сууж байгаад Let бурхан God надад give me бүхнийг everything. өгнө гэвэл that's the most ингүүл difficult хамгийн thing. хэцүү зүйл болно. So surrender is Бууж not өгч даатах нь really an гэдэг act. үнэндээ It is our үйлдэл very биш, харин nature. таны жинхэнэ мөн чанар. Or if you want to Эсвэл think it үүнийг as an үйлдэл act, гэж then бодмоор it байгаа leads бол you to your энэ nature. үйлдэлт нь таныг Basic thing. жинхэнэ мөн чанарт чинь хөтөлнө гэж ингэж бас бодож болно.
What else? Өөр юу вэ? What is the time? Цаг хэд болж байна? 8:25. Are there some questions Асуулт байна уу? in the basket? Хитэн Yeah, асуулт there are a байна. couple of questions. Beloved Panditji, Хайрт Пандит when I чи hear you таны sing, my дуулахыг heart сонсоход opens зүрх минь and I am нээгдэж би transported to the тэнгэрлэгт divine. хүрдэг. Would you please Бидэнд bless бэлэг us with болгон your дуулж gift? болох уу? Jai Jai Gurudev. Gurudev. Can you hear me? Намайг сонсож байна уу? Singing all Би the цаг time. үргэлж дуулдаг. Without Үг words, шаардлагагүй. song with no words. Үггүй дөө. With all my heart, Бүх I зүрх wish to be сэтгэлээсээ free. эрх чөлөөг хүсэж байна. Part of my Миний problem асуудлын is тал always нь би wanting үргэлж the material. материаллык зүйлийг хүсдэг. Is there a way Үүнийг to stop зогсоож this, энэ сэтгэл to remove this хөдлийн хогийг emotional арилгах baggage арга байгаа юу? with love? Хайртай шүү. Don't fight. Тэмцэх with it. See, you хэрэггүй. want Та material? материаллык зүйл Okay, хүслээ. don't you know I shouldn't be Зүгээр wanting this. би ингэж хүсэж I want to болохгүй. drop Үүнийг this. орхимоор No. байна гэж болохгүй. Oh, this desire has come. Ийм Acknowledge хүсэл it and төрлөө offer it. хүлээн зөвшөөрөөд This is a өрөг. skill. Энэ бол ур чадвар. Is what I'm Ойлгож saying? байна уу? Because if you fight Тэгэхгүй бол with the хүсэлтэйгээ desire, тэмцэх тусам then you өөртөөгөө are more in зөрчилдөх болно. conflict in yourself. Desire comes, Хүсэл what you do, төрлөө you just яах put it вүлээ? in a silver Зүгээр л plate and мөнгөн offer. тавганд тавиад өргөчих. This is a Энэ very маш нарийн delicate процесс. process. Desire Хүсэл comes, төрлөө offer it. өрг. Desire Хүсэл comes. төрлөө өргөлөө. And by Ингээд doing байх this хэрээр process, you та become so илүү calm, тайван, so blissful жаргалтай байж that fewer хүслүүд desires arise. цөөрдөг. And Тэгээд even if they хүсэл arise, төрлөөч they get fulfilled бараг тэр almost даруйдаа immediately. биелдэг. You know who Энэ is амьдралд most хэн fortunate хамгийн in the азтай world? мэдхүү? The most Хамгийн fortunate азтай are the нэгэн бол ones who doesn't хүсээд have to байх desire. шаардлагагүй хүн. Before the Хүсэл desire төрөхөөс comes, ч it's өмнө already аль there. хэдийн биелждэг. Before you feel Цанхаас thirsty, there's өмнө already plenty хангалттай of ус water байж around ах you. юм. There is no Хүсэл chance for төрөхч you to завдалгүй. desire. You see what I'm Ойлгож saying? байна уу? The most Хүсэл fortunate төрөхч is one шаардлагагүй хүмүүс that you хамгийн don't need азтай to байдаг. desire before you want. Хүсхээс өмнө things are тэдгээр нь already there. аль хэдийн биелчихсэн Before байдаг. you are hungry, Өлсгөөс чинь somebody өмнө is хэн нэгэн forcing таныг you to хоол eat. идээрэй гэд шамдуулж явах юм. And the second Хоёр fortunate дахь people буюу дараагийн аздангууд нь are those who Хүсэл desire нь and there is no төд time удалгүй gap between биелдэг the хүмүүс. desire and the fulfillment. You desire and Хүслээ immediately it happens. Immediately хугацаа it happens. шаардахгүй. Тэр дороо биелэх юм. No time. And less fortunate Дараа are нь багахан those азтай who хүмүүсийн desire but it хүсэл нь takes биелэх long гэж time to get удаан that хугацаа fulfillment. зарцуулдаг. And when it Тэгээд comes, they хүсэл are нь unable to биеллээч enjoy it. түүнээ таашааж, түүнээсээ таашаал авч чаддаггүй. And the Харин unfortunate азгүй are хүмүүс who keep on хүсээд desiring хүсээд and have. юу ч биелдэггүй. You desire and Хүсэж desire, хүсэж and нэг юм when the truth биеллээч comes, then you are түүнээ unable эдэлж таашааж to enjoy it. чаддаггүй. You see what I'm Ойлгож saying? байна уу? And this meditation, Бясалгал, kriya, крия, садна, sadhana, дуу хураалт, silence, all эд this бүгд lifts you up таныг from the less fortunate or Азгүй unfortunate to the most fortunate. төлөвөөс хамгийн азтай нэгэнд хүргэдэг. You see what I'm saying? Ойлгож байна уу?
Unfortunate Азгүй is those гэдэг нь one who desire хүсээд but ч биелдэггүй. nothing happens. From that Тийм level or азгүй any of this түвшнээс lower эсвэл level багахан азтай to the тэр level доод where you don't түвшнээс need to desire. хүсээд байх That ч хэрэггүй тэр түвшин expansion, хөгжлийн тэр that түвшинд level of хүрэгдэг.